Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Kakong Australia Kharkongor, kabadai katrai jong kawai kedukan Desha Batja, kabal ai kerteng Let Ja Batsha, kabadan hak parking lot jong kemuda Mar Persha bak State Bank of India. Kalau mudai dek ijahar Persha iki pulit ki bakawang Dauston Granite, hapok kedukan kat hadu bakaja kedua kila hajlut Samadan, badwan ra ke jing nong ya kakamai keji ke jongki. Ujarnas katri ke khasi students union usamla don tang shio jing tiap halor gani, ulalai jude marmar bat pendam dur gani ke jing le jongki pulit. Uni unong yalam kaki isu la dawa ya sarkar bagade ban sio bailut kesan syagi trai dukan, bat ban pencistam ru ya ki pulit ki bale ya gani kakam. Lawan Shuan pet kum tu begelale. Ki ong kum noles. Kemau ram nam na. Pet tu. Pet sundur lagi. Ya baik kan jing embrio. Daya baya bang hapo. Perkara kan dia rumong kuno. Iba shapo. Kalau mik kading hikan hapo. Ami beda kading. Bak tedam. Perkara dia rumong. Giong dan ba mensau do mangam tiap hari. Nambalay pun tabo brio. Kamdai kay ban kawang kadukan kani kadai kamdai am cakapat ba. Kadukan am kadai ban perkada. Jakwa kawang surok kan mo. Am na sei du brio long layo ta mene. Tang mam sei du brio ma layawan ni. Kadai ban sei yung do nama kia pun na. Nama kia ki bin ten jiro. Ni ayo bin tak ban preno iku bang. Tinagaling jong bin IFAR ya kulit. Hap ai. Tele sekan no jinglo jingsap la se ngane ka dukan jong. Ani ngabu ni kan mo. Peti kama Ko tali desi mondia. Ndai ta kasih brek, ndai kasih manding khanset mar. Baca datang i padi layawan tinggal ni. Kalau ang tu tang asyat bedo tang ready la. Hap siwi kan kaduli rupet kalapat kayet. Sen kawang te betayam. Kayet lapat bek piau bai. Siki badai bandan dan shani ba bamdai bandan pat penibon. Kenteru bersabab. Em kentei tang alu dai baru ko. Sinrang pipom. Kita kapor pila kang na pidang pili bet kumne ba kisat. Kam Teng ada khang nữa, ada khang tang bawan ku itu ya. ya tan pat kan. Ya tang kulit. Em Tan beriu baru. Hadin po pulet wi iba. Balai ru lapo tap. Natu nat kliu kan balai napo. I lai tang khendiat ta. La tang dia la khang. Khendiat hi. Ka ba uyara man, uyara utabe lu kai. Dia tap isu. Kada sa lo pini usaha ada bentar. Dan cimi shoot deh. Ya pasti sa. Ani tang patai re. Tang Siapa jim tu kan korban. Nama kita tang play adu tang bijeru. Adu semua bijeru kita set kita. Adu semua bijeru report tang dia ba. Tang dai balik. Kumar kibrio bayang sener kusio bom tip de Bombe badan. Kat badan Awak dia tu parti. kimi aku dia wat di marek don man ini niam. Tagara bikiyo tu sedang meru. Dia play tu serta akan Tak ada mendan cakap amban pad bandri. La shumma tu. Probia imlang dan lem lo kan hab. Sap no. Bangnya dong la jenrat. Thì orang puyak ni kini cakap di New Year. Kedua di korlok itu dia kali cah ni dugaan. Awak mana kalau di sini hudung rapo, dai lat tip. Di Andre kalau ini ke susi kada bagi kulit bisa exercise restrain. Apa kemudian diberi workshop baru dugaan, larung dugaan kesup macam itu tiba. Kulit kena boleh berurah. Ni susi pada lagi kulit kawang bandung ini kami dugaan. Jadi ni kalau kami di kentai kita ngedon apa dugaan kita ngasih. Benda ba kadang ke silinder saya kalau pakai lang gas silinder. Jadi ni kedai ba kulit kalau ba kelas sebelumnya apa kadang ngasih di beremjur berdawa ba momen ni dari kompetisi ini berstom kulit kawang berstom dari ni buat. Ini di Jinja, kalau ini sempat main di Jinja lah kapor. Kalau border mahu mukro diberi juga isap niam. Mereka kulit yang imyo order na jerong beli nak, kita order na jerong berniaga yang jong berbah. Jadi kita belajar lah panggap lagi juga. Benar kapor Singapura, wadah langpi bersua
kata Islam mensuaru kulit asam di senrek di sulai iki kulit 7 di Padba di kulit Meghalaya di Mei dan rei de posor pada thom min apang Padba kami kalau ini ka ni nak long di kecung siang beli menurut penyadai dan kecung jelai kecung kusam ini kita tombor kembang ya ini beriu kecung jelai kecung ini kali gue kecili beli sebentar mengilak kali dengan kos lagi jula bangai ke jubang kawan hang tahi nomor ba punya ki sen balang loper ba sudah ini jengi ki bila thong dawat bila buat bet di hendrei beli peso selong di tombor pada di barjela itu mungkin jar ba hapan tombor di kulit bermungkin register ya FIR. Ini gilang di ye ba ni mo ja inde ni sto bat mo ko mo ya ba ye ji kile bi labu do taruh di department kamla pan juba bat ini ni jam ta sing kalau di ba ni abstu ba insong la ka snong ka thang ya seneng ile kalau ko kam ka jam dai gidan ka ni jingma kulit di ban ai jing ada pan ban ka ko kan terni ban ni ba